Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Gorislav Papić. Danas smo dobili zvaničnu potvrdu da Srbija ide na izbore 16. marta. Izbore je raspisao moj večerašnji gost, predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić. Gospodine predsjedniče, dobroveče, dobrodošli u RTS. Dobroveče. Šta su za vas lično ovi izbori? Da li ćete možda prvi put posle skoro 25 godina, mislim, da na njih posmatrate, da na njih gledate neutralno kao predsjednik svih građana Srbije? Ili ćete se možda ipak uključiti aktivno u kampanju? Pa negde, istina je negde između. Mislim da ja nisam potreban aktivno u kampanji bilo kome, ali kao i svaki građanin Srbije ne mogu da budem neutralan u odnosu na učesnike izbora ili na rezultate izbora. Uostalom, ja sam zaista predsjednik svih građana Srbije, svi su mi jednaki, ali nisu mi jednake sve političke stranke i ja ću naravno navijati da pobedi Srpska napredna stranka zato što sam bio njen kandidat na predsjedničkim izborima i zato što mislim da je to ona snaga, odlučujuća snaga koja je državi i društvu nedostajala, na vreme formirana, na vreme sazrela, na vreme utvrdila svoju politiku i počela da je ostvaruje. Tako da ne želim nikome da na izborima bude neutralan i da ga baš ne interesuje ko će da pobedi, pošto time svoju sudbinu stavljate u ruke drugoga i sebe lišavate prava 4 godine unapred da kažete ne može ovako. Svako ima pravo da vas pita zašto se nisi borio da se ostvari ono što ti misliš da treba da bude. Dakle, nisam ja odlučio da bude vanrednih parlamentarnih izbora, odlučila je Vlada Republike Srbije po Ustavu. Ja sam samo ispunio i svoju obavezu i ostvario svoje pravo da raspustim Narodnu skupštinu i da raspišem nove izbore. Zašto bili neophodni ti vanredni parlamentarni izbori? A ne znam da li me pitate kao građanina ili kao nekoga ko poznaje političku scenu. Da li su morali gospodin predsjednik Vlade Dačić i gospodin Vučić da vas previše ubeđuju na ovom sastanku ili ste već sami imali sličan stav? Nismo mi imali iste stavove kad smo došli na sastanak, odnosno već je bilo formirano opšte mišljenje da će izbora biti i da izbora treba da bude, ali nismo baš, nije nas bilo samo trojica, ali ako gledate nas trojicu, nismo baš bili jedinstveni u mišljenju trebali da bude izbora ili ne, ali otkrite nam ko je bio protiv izbora. Mi smo malo duže o tome razgovarali, pa vidite, niko nije protiv. Vlada je jednoglasno bez jedne reči protiv, sebe samo ukinula, skratila svoj mandat. Dakle, ljudi su shvatili, bio je to onako duži prijateljski razgovor. Ja mislim da je taj razgovor pomogao da se mnogo dilema razreši u Srbiji, stvorenih veštački ponekad, a ponekad i ponašanjem i koalicijnih partnera ili pojedinaca. Znate, stranke su živi organizam i vrlo često ljudi iznose stavove koje nisu proverili. Mnogi predsjednici stranaka se trude da ne utiču baš na svaku izjavu, da je ne kontrolišu. Potom moraju da objašnjavaju svojim koalicijnim partnerima pa zašto je nešto rečeno, da li je to poteklo od predsjednika, jer ko bi smeo da nešto izjavi ako predsjednik s tim nije saglasan. A bilo je očigledno da je Vlada obavila veliki deo posla i da u tom sastavu u kome je bila dalje više ne može. Znate, ne možete da očekujete za svaki potez kada će Srpska napredna stranka da se izjasni, a imate s druge strane predsjednika Vlade iz druge političke stranke. Ne možete da na bilo kom sastanku uvek očekujete da se izjasne jedni, drugi i treći. Nekako je meni postalo jasno da premijer više nije onaj koji vodi ceo orkestar, nego da se nekako od orkestra se stvaraju manji orkestri, počinje svako da svira neku svoju deonicu, partituru, potom su i pojedini ministri počeli da iskaču iz svega toga i izgledalo se urušava koncept. Ako vi okupite... To ste vi videli kao, kako kažete, dobro obavešteni građanin ili kao predsjednik Republike? Pa ja moram sve da gledam kao predsjednik Republike, naravno, i moram da budem i dobro obavešten. Zato što istina je da ne mogu iz medija baš previše dobro da se obavestim, pošto onaj ko čita novine prvo će, nažalost, da pročita ko je otac ubio dete, ko je
počinio koji gnusan zločin, ko je koga ostavio na estradi, a onda će da nađe spekulacije o tome šta li se to dešava na političkoj sceni. Niko se time baš ozbiljno i ne bavi. Postoje miljenici medija, postoje oni koje mediji žele da sruše po svaku cenu, tako da ja, evo, 24 godine se ne uzdam previše u to da ću iz medija nešto da saznam, ali naravno da prvo mnogo putujem i mnogo vremena provodim sa ljudima s kojima sam vreme provodio dok se nisam čak ni bavio politikom, a ne pre nego što sam postao predsjednik. Mnogo toga čujem, neko bi rekao od običnih ljudi, iako smo svi obični, a naravno pokušavam da i uđem u način razmišljanja političkih stranaka i da saznam šta se gde priprema, da malo i sam analiziram. Ova situacija je u stvari bila biti ili ne biti. Da li ćemo nastaviti sada 2 godine u smanjenom tempu sa nekom novom rekonstrukcijom vlade? Prethodna je... A otkud to sad? Šta je nedostajalo ovoj vladi? Pa ja mislim da, znate kako to ide sa vladama, prve godine se snalaze, drugu godinu i još možda pola godine bi trebalo da rade, onda se pripremaju za izbore. I onda već vidite da počinje medijsko forsiranje pojedinih političara. Ova vlada rekonstruisana pred samo 6 meseci. Jeste, ali ova vlada traje već 2 godine, to je očigledno. Imala je pred sobom težak zadatak, ostvarila ga je. Srbiju je uvela u pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednik vlade kaže to je istorijski događaj, ali zar se posle istorijskog događaja ide na izbor, odnosno na rušenje te vlade? To je prilično neobičajno, složit ćete se. Ja sam rekao i predsjedniku vlade i Aleksandru Vučiću da je postalo nekako... Ja imam običaj da gledam Narodnu skupštinu, to je u meni. 20 godina sam neprekidno bio narodni poslanik i sporadično, s vremena na vreme, gledam prenose i ponovo se užasavam one prazne sale u Skupštini, onda znam vrlo dobro kad prekidaju da bi sakupili kvorum i vi vladate, a po 2-3 dana ne možete zasedati da izglasate zakone, nemate dovoljan broj poslanika. Hoće li se to promeniti? Ja mislim da će to da se promeni, ja mislim da će nova vlada kako god da bude izgledala, kogod bude koalicijni partner Srpske napredne stranke, mislim da će imati bar 150 poslanika, a to je već nešto sa čime možete da računate. Dalje, kad jedna stranka zna da će da osvoji najveći broj glasova, to je sad potpuno jasno, ja mislim da onda ona može vrlo pažljivo i da sastavi poslaničku listu. Šta se dešava strankama koje neplanirano uđu u vlast? Najveći broj kadrova sa liste ode u javna preduzeća, u ministarstva i ostane vam drugi deo liste na raspolaganju za narodne poslanike. Opozicija ne uđe u vlast, a sve svoje glavne adute ostavi u parlamentu i vi stalno vidite kako opozicija nekako, na neki način u Skupštini pobeđuje vlast, zato što poslanici vlasti kažu, ministar je predložio zakon, mi ćemo da ga podržimo, ali ministar, izvolite, objasnite zakon i sad ga napadne 50 opozicijnih poslanika, ministar objašnjava sam, niko od poslanika vladajuće većine ili retko ko ustane da brani zakon, tako da je postalo evidentno da se nekako energija osula. I ja sam to vidio. Kad pominjete to pažljivo formiranje liste, jeste kao čovjek koji je osnovao Srpsku naprednu stranku, jeste u toku sa tim kako se pravi lista u Srpskoj naprednoj stranci? Ja mislim da lista nije, da je trenutno, kako smo to radili toliko godina, da je to trenutno posao opštinskih odbora koji dostavljaju imena svojih kandidata, da potom se zaseda u Beogradu na izvršnom odboru i sa predsjedništvom stranke i da se pravi konačna lista kandidata za narodne poslanike. Ja mislim da to svaka organizovana stranka može relativno brzo da uradi, sakupi potpise i svu dokumentaciju. I ja mislim da ovi izbori neće imati kampanju dužu od mjesec dana, koliko se meni čini, i to je jako dobro. Mislim da je mjesec dana sasvim dovoljno u današnjoj političkoj situaciji u Srbiji, kad svaki građanin sve zna o političarima, o političkim strankama, mislim da nešto previše novo ne mogu da kažu, mogu samo da izdrže taj krug, pa i ja sam ga u 20 godina bar 30 puta trčao
i da potom očekuju ono što su posejali da požanju. A kažete mi samo da se vrati još na ovaj vaš sastanak, trojni sastanak, bar bila su 3 najbitnija čoveka u Srbiji u ovom trenutku. Hoćete li da kažete ko je bio protiv izbora? Je li bilo toga ili ste svi bili na Nekad smo se rastali, niko nije bio protiv izbora. A kad ste došli? Pa možda iznali smo argumente. Predsjednik vlade, pretpostavljam da je iznali smo dosta s najmanje argumenta. oduševljenja priča o izborima. Pa znate, kome je milo da ima izbore u polovini mandata ili da ne možete da mu nađete neku veliku grešku, a da mu predlažete da se ide na izbore? To je, i ja razumem tu argumentaciju koja je iznošena. Međutim, zaista je argumentacija za izbore bila prevelika. Najpre, obavili ste posao, sada vas čeka težak posao. Ovo je sa voljom, elanom, uletelo se u pregovore, Srbija je prihvatila da moramo da pregovaramo sa Albancima, Narodna skupština je odobrila platformu za te pregovore. Vladajuće stranke imaju relativno visoke rejtinge, zar je potreban taj još novi legitimitet? Ali, iskreno sam to rekao i gospodinu Dačiću u vreme formiranja ove vlade 2012. godine. To je bila jedina mogućnost da se vlada formira i ja sam toga bio svestan. Znao sam da pokreta napred i da novog društva srpskog, mnogo boljeg, mnogo lepšeg društva i mnogo prihvatljivijeg za ceo svet nema ako ne promenimo potpuno ljude koji su na vlasti, ako ne dođe nova ideja, nova ideologija. I tu sam ja predložio nešto što se ne slaže potpuno sa mojim shvatanjem politike, ali je tog časa bilo jedino moguće rešenje da manja politička stranka odredi mandatara za sastav vlade i to je funkcionisalo do mere dok članovi velike stranke u koaliciji Srpske napredne stranke nisu masovno počeli da traže izbore, pošto su svi izbori za lokalne samouprave i danas kad bi bili održani u autonomnoj pokrajini Vojvodini pokazali da je Srpska napredna stranka opravdala poverenje iskazano na izborima, da ga je učvrstila, pojačala i da je konačno vreme da to proveri. Istovremeno ja sam rekao Aleksandru Vučiću da je vreme da on preuzme odgovornost kao predsjednik vlade. Zato što vodi najveću političku snagu, ima najveće poverenje građana i normalno i prirodno da zatraži mandat i da sastavi vladu. Tako da tu nije bilo kontraargumenata. Bilo kontraargumenata ili sugestija iz nekih stranih ambasada? Kažu da je ovaj put protivljenje izbora više išlo sa istoka, odnosno iz ovih istočnih zemalja, nego ovih sa zapada. Je li bilo tih? Je li su do vas dolazili te sugestije da možda nije pravo vreme za izbore? Znate, svi ljudi koji predstavljaju svoje države u Beogradu znaju dokle mogu da idu sa mnom. I ako nekada ne čujete moju reakciju javnu na ono što učini predstavnik neke države u Beogradu, znajte da sam reagovao sigurno. Tako da sa mnom razgovora o unutrašnjoj policiji u Srbiji nema. Možda sa nekim razgovaraju. Ali s kim god razgovaraju, taj me obavesti. Tako da sam ja znao otprilike stavove ko je nezainteresovan da li će biti izbora, ko misli da ne treba da bude izbora, a ko... Otkrite to građanima sada. Ako samo želi da sazna, naprijed Ruska federacija htjela da zna da li su sigurne sve te investicije u koje smo mi ušli sa Ruskom federacijom, da li ćemo mi da prestanemo sa gradnjom Južnog toka, da li se bilo šta menja ukoliko bude drugačiji sastav vlade, međutim vidi se da tu promene neće da bude i da ne može da bude i vi niste čuli. A u ostalom čuli ste ambasadora jedne zapadne zemlje koji je rekao da njegova zemlja misli da ne treba da bude izbora i naravno da je pogrešio i sam je svestan toga i zašto bih na tome insistirao, to nije manir, to su tako ostaci neki vremena kada su ambasadori mogli da govore javno šta treba u Srbiji da se desi. Danas ne mogu, zato što nijedan politički faktor, posebno ljudi koji su na vlasti, ne dozvoljavaju da bilo ko govori o tome šta Srbija treba da radi. Da li je to Rusija, Amerika, Evropska unija, sasvim svejedno. Dakle, zna se otprilike ko od nas lakše sa nekim razgovara, kome ko više u srcu, ali ja tu ne gledam sa simpatijama ni na koga ko bi da odredi šta Srbija treba dalje da radi. Mi
na neki način imamo odrednice od strane Evropske unije, ali to je knjiga po kojoj su i učili i u Evropsku uniju ulazili svi novi članovi. Jedina razlika kod nas je Kosovo i Metohija, to drugi nisu imali i zato mi mislimo da to poglavlje 35, mnogi od nas misle da je to u stvari Kosovo i Metohija, u stvari to je jedno obično, normalno poglavlje, jedno od najtežih, koje samo kod nas još ima Kosovo i Metohiju, što naravno nije moglo da ima kod drugih država. Znači da samo još jednom, mi smo se u petak rastali i znali da će biti izbora i niko nije zbog te odluke zažalio i niko nije bio protiv te odluke i vi vidite danas da se svi sa voljom pripremaju za izbore. Ja mislim... A kad ste se rastali u petak, jeste možda se dogovorili da se ponovo sastanete u istom sastavu 17. marta recimo? Odnosno šta želim da vas pitam, da li bi vama kao predsjedniku Republike, koja je po vama najbolja vlada ako već pretpostavimo da će Srpska napredna stranka osvojiti najveći broj glasova i da ćete verovatno vi njoj poveriti mandat? Da li ponovo sa socijalistima Ivice Dačića? To nemojte da me pitate, zaista moja ljubav, moja želja i potpuno opravdano mislim da Srpska napredna stranka treba da vodi Srbiju, ali ja neću da se mešam u to da li će biti koalicije, ko će s kim biti u koaliciji. Imate svoj stav, koju biste koaliciju mislite da je bilo bolje za Srbiju ili stabilnija? Koja bi bila za... Ja sam rekao šta je dobro i stabilno za Srbiju i to će da se desi, a sve ostalo o tome neka odlučuju ljudi koji odgovaraju. Najlakše je predsjedniku Republike da počne da iznosi svoje želje na sto i da traži da mu se želje ispune. Ja sam živeo u takvim društvima u Srbiji, u takvim režimima, pa nikad nisam bio saglasan sa time. Dakle, ako predsjednik vlade, ako prvi potpredsjednik, ako ministri imaju odgovornost i ako svoj posao obavljaju pred licem javnosti, pa i pred predsjednikom Republike, onda ne mogu da rade po diktatu. Nego onaj koji ih je birao, taj mora da razmisli kakve ljude bira, da li su oni potpuno opsednuti tom idejom koju on ima, da li će da je sprovedu do kraja, da li uostalom da li poštuju i ono što odluče organi stranački o tome kako državu treba voditi. Ne zaboravite, ja sam partijski čovek. Ja sam sada isključio iz političke stranke, ali nisam od onih koji kažu da su partije zlo. Partije su neophodne svakom demokratskom društvu, pa i Srbiji naročito. Ja nisam od onih koji kažu da treba ukinuti partijsku državu, pošto ja ne znam šta to znači partijska država. Ili vi možda mislite da treba Srpska napredna stranka da pobedi, pa da onda dovede iz druge političke stranke ministre. To bi valjda bilo nešto što bi mnogim ljudima bilo prihvatljivo. S druge strane, mi sad imamo mi smo zatekli partijsku državu sa izuzetkom predsjedništva Srbije, u kome je ne mojom odlukom, nego nasleđeno dobro stanje, u tom smislu da je sa mnom došlo oko 50 ljudi, da će sa mnom i da odu. I njihovo radno mesto, njihovo zaposlenje traje dok traje moj mandat. Da mi se nešto desi sutra, njima prestaje posao. Ministri imaju drugačiju situaciju. Oni imaju pune kabinete, pune kancelarije. Ljudi iz prethodnih režima, ljudi koji su u vrhu prethodnih režima, sa kojima teško da mogu i da sarađuju. Jer bi trebao da otkrivati neke tajne svoje stranke pred nekim koji je u vrhu druge političke stranke u opoziciji. A šta da radite? Da ga slonite negde, da prima platu i da sedi samo da dolazi na posao, on to jedva čeka. A istovremeno donesete odluku da zabranjujete zapošljavanje. I sad bi ministar trebalo da sarađuje sa ljudima koji imaju potpuno drugačije ideje i drugačije želje da propadne ta vlada. A istovremeno da dovede 2-3 najodgovornija čoveka i da ih zaposli po ugovoru o privremenom i povremenom obavljanju poslova. I da oni vode državu. To je jedan apsurd koji vlada mora nekako da reši. Inače, stalno će se suočava sa time. Stalno će se suočava sa time. Pogledajte, imate načelnike upravnih okruga. Postavljene u vreme Demokratske stranke. Smislili su zakon da to bude konkursom. I vi sada čekate još 2 godine, kad pobedite na izborima, vi čekate još 2 godine da mu istekne mandat. Načelniku, znači delu državnog aparata koji je visoki predstavnik opozicije. Dobro, složit ćete se da nisu velike nadležnosti načelnika upravnih okruga, nego da vas vrati ipak samo još na vladu. Šta je po vama bio? Pričamo o sistemu i o principu, a gde ko ima veće nadležnosti ili manje, to je već
relativna Vratim stvar. samo kratko na vladu. Što je po vama bio najveći problem ove vlade? Govorili ste i vi, predsjednik vlade i prvi potpredsjednik o uspesima. Šta je bila ta kočnica zbog čega je vlada... Ja mislim da je ova vlada ubeđena da će imati još veći uspeh. I da je došlo vreme da proveri svoj legitimitet. I ja bih voleo da tu proveru legitimiteta izvrše i na pokrajinskom nivou, zato što je potpuno jasno svakome da je na vlasti neko ko ima 15% poverenja građana. Ali je to u redu. Tome neće doći do izbora opet. Pa dobro, ne možete vi da naterate ljude da, ako ne žele da podnesu ostavke i da zatraže raspuštanje Skupštini, vi ne možete da ih na to naterate. Ja ne bih mogao nikada da nateram ni predsjednika, ni potpredsjednika vlade da idemo na izbor ako oni to ne žele. A kako reagujete, kažete mi samo na recimo izjave ministra Radulovića, da je najveći, bivšeg ministra Radulovića, da je najveći problem ove vlade bilo nespremnost da se uđe u reforme, kako on to kaže, odnosno u prihvatanje neku vrstu prilično liberalnih zakona, simbol je ovaj zakon o radu? Pa ja sam imao nekakve nesporazume sa ministrom Radulovićem oko toga znate, nije zanemarljiva uloga predsjednika Republike u privlačenju stranih investitora, o davanju sigurnosti. Nama dolaze investitori iz država u kojima je predsjednik, ujedno i predsjednik vlade, u kojima predsjednik odlučuje o svemu. To su ogromne države. I očigledno je da imaju poverenja u čoveka koga su izabrali građani Srbije, iako znaju da na kraju krajeva moraju u ministarstva i sa vladom da dogovaraju, ali ako dobiju garancije, a ja znam da kad nešto kažem, to govorim i predsjedniku te države, na primjer predsjedniku Kine, ako nekom velikom, ako Huawei-u nešto kažem u ime Srbije, pa ja znam da to govorim predsjedniku Kine koji je posle moje postaje Kini širom otvorio vrata Kine za prodor, čini mi se, koji može da nas strahovito podigne u Srbiju i na tržišta koja su Srbiji dostupna. Dakle, ja sam imao jedan problem sa gospodinom Radulovićem, 2 ili 1 ili 3. Jedan je bio privatizacija Vršačkih vinograda, o kojoj je govorio da sam ja nešto uticao. Ja sam na 2 dana pred polazak u Kinu obavešten da neće biti potpisivanja ugovora oko Vršačkih vinograda. Pitao sam zašto, rekli su ne da ministar Dinkić da se potpiše. I onda sam ja pitao zašto ne da ministar Dinkić, pa kaže on više podneo je ostav, smenjen je i sad tako se valjda sveti, šta li. Onda je došao Radulović, ja nisam učestvovao naravno u toj privatizaciji, nego je Dinkić učestvovao. Onda je došao Radulović i onda sam počeo da dobijem informacije od Mišelina da Radulović neće da potpiše ugovor koji je već sklopljen sa Mišelinom o investiciji od 215 miliona evra. Kako vi reagujete kad dobijete tu informaciju? Pa ja moram da zovem. Ja ne idem u medije. Ja zovem Aleksandra Vučića, zovem ministra. Predstavim se i kažem, izvinite, šta se to dešava? I šta vam kažu? Kako vi možete da prekinute kontinuitet jedne vlade? Pa ja sam to mogao da uradim. Jesam li ja bio zadovoljan svime što je Tadić radio? Naravno da nisam. Ali sve ono što je uradio u saradnji sa drugim državama, nastavio sam. Da to je država kontinuiteta. Nije Srbija nova država. I kad pomenu mnoge privatizacije za koje kažu da je naša imovina, narodna imovina otišla jeftino, ja kažem da, ali to su međudržavni ugovori. Ne pominjite to više. Gotovo je. To je neka država Srbija uradila i potpisala. I mi smo ta država i dalje. Dakle, ministar Radulović je imao svoje ideje, nisu bile prihvaćene ni od koga. Ne znam kako je došao. Ja ne utičem na sastav vlade. Niste to pitali Aleksandra Vučića? Ne pitam, zaista personalno ne pitam uopšte o tome ko su ministri i zašto su tu, zato što bi trebalo da budem makar član predsjedništva Srpske napredne stranke, pa da pitam koga, da li je to naša stranka i koga to mi dovodimo. Ja sam potpuno sam pasivan, možda ću sutra da odem u stranku prvi put posle 1,5 godina. Ja želim da pomognem Srpskoj naprednoj stranci u ovim izborima, naravno neću ići u kampanju, ali želim da potpuno jasno i otvoreno kažem šta ja to vidim, kako vidim Srbiju i s kim mogu najbolje da sarađujemo u budućnosti. Spomenuli ste malo pre Borisa Tadića. Vašu političku karijeru su mnogome obeležili vaši predsjednički dueli sa Borisom Tadićem. Uostalom i postali ste predsjednik pobedom nad Borisom Tadićem. Kako
gledate na ovu mogućnost da se Boris Tadić angažuje van Demokratske stranke kao nosilac jedne koalicije manjih opozicionih partija? U toj Demokratskoj stranci koja je izgubila izbore, ja sam znao da je najsposobniji Boris Tadić. I negdje sam dao izjavu da nije dobro što su ga smenili, zato što nestaje jedna opozicijna stranka. Možda bi nestala i s njim, ali ne ovako brzo i ne na ovaj način. A to šta će da radi Boris Tadić zaista me odavno ne interesuje. On je čak govorio loše o meni, poređivao me sa Hitlerom, što je apsolutno nepristojno i nedostojno jednog političara koji je bio predsjednik Republike. Ja ni o kome ne govorim loše otkako sam postao predsjednik Republike. Nemam pravo na to. Drugi imaju pravo sad da govore loše o meni i on to pravo koristi i vjerojatno će pokušati u kampanji. Ako bude negdje učestvovao, šta znam, nikada čovjek ne ode potpuno iz politike. Ali posmatram šta se dešava u Demokratskoj stranci. Ako smenite jednog predsjednika, pa posle godinu dana ste već na ivici da ga ponovo vratite, a onda tu nešto nije u redu. Onda bar treba posmenjivati sve te koji su učestvovali u izboru novog predsjednika i da su pošteni, rekli bi ja sam glasao za ovakvo stanje i ja sam kriv za to stanje. Ja sam to imao i u Srpskoj radikalnoj stranci. Kad su donali odluku, htjeli su da me isključe, pa sam ja podneo ostavke na sve funkcije na glavnom odboru. Gledam 100 ljudi, članova glavnog odbora, mnoge od njih nisam ni poznavao iz Republike Srpske i sve sam ih bezmalo podigao i za tih 5 godina učvrstio pozicije stranke i oni svi dižu ruke da ja budem isključen. A ne znam koji je razlog, niti su se ikada pokajali zbog toga, niti ikada iko, osim pojedinaca koji su prešli u Srpsku naprednu stranku, niko nije rekao, pa mi smo u stvari upropastili tu stranku time što nismo htjeli da čujemo šta taj čovjek priča, nego smo odlučili da ga isključimo. Tako mi se čini. Vratio na Demokratsku stranku, odnosno na to što... Vi ste govorili kad je Demokratska stranka bila u poziciji koja je sad Srpska napredna stranka, vi ste govorili da je Srbiju najbolji dvostranački sistem. Kako danas gledate na to kad je Demokratska stranka u krizi? Da li kao predsjednik svih građana Srbije shvatate neophodnost da Srbija ima i jaku opoziciju? Da. Nisam ja to govorio, ja sam govorio ono što mislim i sada to mislim i pokušavao kao predsjednik Srpske napredne stranke da ubedim Borisa Tadića. Znao sam da će se te dve stranke takmičiti u budućnosti. I pokušao sam da ga ubedim da mi stvorimo sistem kakav funkcioniše i u Engleskoj i u Americi, da stvorimo dvopartijski sistem, da se manje stranke utope u velike. Nije hteo, jedno vreme mi se činilo da je to za njega prihvatljivo, međutim nije hteo na tome da održavao je male političke stranke u životu. Ja sam se zalagao da koalicijama se postavi veći cenzus za učestvovanje na izborima i to je evropska tekovina, imate i u našim državama susednim koje su članice Evropske unije. Dakle, ne može da se udruži 5 ili 10 stranaka i da ostvare cenzus od 5%. Neka ostvare 10%. U nekim državama i 12%, u nekim 8%. Bilo je mnogo predloga za taj stepenasti cenzus, međutim nikad to nije prošlo. Pa ne znam zašto, zato što svi vole da se pohvale kako su široka koalicija i uzimate ljude koji... To danas radi Srpska napredna stranka, naravno. Ne znam kako će da izgleda i ako radi, ja ne vodim Srpsku naprednu stranku. Ja sam za prošle izbore sastavio listu od stranaka nacionalnih manjina. I mislim da je to bogatstvo i da će to da uradi ponovo Srpska napredna stranka. Prvi put su Makedonci ušli u parlament. Prvi put su Bošnjaci kao stranka kroz drugu stranku ušli u parlament. Ne kao pojedinci, članovi te stranke, ne kao neka stranka koja je posle toga bila na vlasti. Prvi put mala politička stranka ima svog predstavnika. Mislim da su sada intenzivirani razgovori i da ćemo mi uskoro imati predstavnike i drugih manjina. Ja se nadam preko liste Srpske napredne stranke. Vidjeli ste da je to nekad bude bolja ideja i odaniji članovi nego oni koji su u vašoj stranci. Dakle, svako ima svoj mandat. Gledajte šta radite. Samo još da vas pitam, danas ste rekli da očekujete jednu mirnu kampanju. Ne, mislio sam da kampanja neće biti prljava. To je u stvari bio vaš zaključak. Ako se dobro sjećam, kad smo prošli put razgovarali u ovom studiju, a i sad ste nešto na početku razgovora to dotakli ste se te loše atmosfere koje kreiraju tabloidi. Jesu ove dve stvari povezane jedno s drugom? Odnosno,
Otkud vam garancije da će kampanja, nadamo se, biti mirna? Ima još imam uporište u još jednom stavu, a to je da sve do ovih izbora Srpska napredna stranka ili Srpska radikalna stranka je kao opozicijna stranka ulazila u izbore. I Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić i ja bili smo predmet žestokih napada medija pod kontrolom onih koji su na vlasti. Sad je odgovornost na Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije da ne dozvole da im se desi to što se dešavalo Demokratskoj stranci, da mediji blate njihove političke konkurente. Dakle, nema potrebe. Hoće li se to dešavati? Nema razloga. Ne znam, nisam siguran. Mislim da neće, zato što je prošlo vreme kada smo, čini mi se, ratovali u predizbornim kampanjama. Prošlo vreme kada je bila borba na život ili smrt, vlast ili opozicija. Danas je pobediti teško, a potom jako teško biti na vlasti. Pa pogledajte samo šta čeka. Vi jeste rekli danas da sve stranke imaju slične mišljenja o bitnim pitanjima, međutim, lideri opozicije se žale na tretman koji imaju u tabloidima. Znam, ali kad bih vam ja pričao šta su tabloidi pisali o meni, pa se nikome nisam požalio, to su novine koje rade za novac. Obično na strah. Objavi jedan članak o vama, u kome nagovesti da ima svakakvog materijala. I onda se ljudi preko svojih prijatelja raspitaju koliko njemu treba para da prekine to, i kad to ispadne da nisu neki veliki novci, onda ovi koji imaju novac, oni to daju i prestane da... Mene to nikad nije interesovalo, dakle, svako može. Vi zadovoljni danas medijskim tretmanom koji imate kao predsjednik Republike? Ja mislim da ću konačno imati jedno mjesec dana mira kao predsjednik Republike, zato što će biti pažnja fokusirana na učesnike u izborima. Naravno da nisam zadovoljan, ali nećete me čuti da previše to kritikujem i da znaju moji saradnici, mi smo se dogovorili na početku kad smo počeli da radimo, da ne reagujemo na to. Znao sam da će biti toga. Naravno, vidite vi sami da to ponekad dođe iz srca, a ne samo, nego vam dođe iz dvorišta i od ljudi koje mnogo dobro znate i ljudi koje volite, ali... Jel umijete vi kao iskusan političar da prepoznate odakle neka informacija u nekom tabloidu, novinama, mediju uopšte? Ja se ne zanimam time što objavljuju tabloidi. Mene interesuje ono što govore ljudi. Vrlo često sam bio predmet loših ocena pojedinaca koji su na javnoj političkoj sceni. I onda ja ne znam šta može da bude razlog ili povod. Ja naravno da nemam više zaštitu i podršku političke stranke i nije mi ni potrebna. Ali ponekad mi se čini da ljudi ne shvataju da ja više nisam predsjednik stranke i da oni napadi koji su bili primereni na predsjednike koji su ujedno i predsjednici stranaka, kod mene se ne primaju. Zato što se zaista nisam ogrešio ni o ustav, ni o pravila političke borbe. Priznajem, postoji stranka za koju želim da pobedi na izborima, ali to ne utiče na moje ponašanje, ne utiče na moj rad. Videli ste i sami, vrlo malo političara iz opozicije se upušta u to da polemiše sa nekim mojim potezima. Uglavnom traže kod mojih savjetnika materijal za napade na predsjednika Republike. Ti savjetnici su naravno šibani sa svih strana. Tadićeve niko nije smeo, iako su bili, čini mi se, vodili državu. Ali to su ljudi koji su dugo godina u svom poslu, navikli na sve i svašta, izdržat će sa mnom sve i svašta i... Izdržat će čak i da ne budu članovi Srpske napredne stranke, a ostaće s vama u kabinetu. Zašto da ne? Evo vidjet ćete, mnogo zaposlenih u predsjedništvu su u vrhu Srpske napredne stranke. I oni će biti angažovani u ovoj kampanji. Ima ih koji nisu članovi Srpske napredne stranke. Pa šta? Ja samo nadam da će ova kampanja biti, da ćete tu biti u pravu i da će biti jednu mirnu i neće biti prljavu kampanju, a mi ćemo napraviti pauzu od 2 minuta pa nastavljamo razgovor.
kravica vam predstavlja novog velikog člana Imlekove porodice. Moja kravica dugotrajno mlijeko, od sada i u novom porodičnom pakovanju od 1,5 litra. Kupuj u domaćoj trgovini, kuvaj u domaćim šerpama. Za svakih 500 dinara potrošenih u Tisu dobit ćeš jedan kupon. Sa sakupljenih 10 kupona kupit ćeš metalac šerpu iz serije Mila po čak 50% nižoj ceni. I ne samo to, kupi na ovaj način 5 šerpi iz metalac ponude i tepsiju dobijaš gratis. Tis, kuvaćeš lepše. U ovom kolu Loto premija iznosi 2.200.000 evra. Igrajte Loto. Kombinujte i uštedite kupujući u Maksiju. Kupovinom označenih artikala iz ponude možete da ostvarite čak 25% popusta. Ostvareni popust se obračunava na kasi. Najbliža ušteda, vaš Maksi. Posle monumentalnog TV serijala, knjiga koju je vredelo čekati, Aleksandar Diklić, Beograd večiti grad. Sentimentalno putovanje kroz istoriju na 560 strana u boji. Izdavači Radio Televizija Srbije i Skordisk. U ovom kolu Loto Plus premija iznosi više od 1.700.000 evra. Vreme za parni valjak. U svaki multipack Amstel poklanja CD parnog valjka. Amstel, vreme za prave stvari. Tomislav Nikolić, predsjednik Republike Srbije, gost RTS-a. Predsjedniče, danas kad ste obrazlagali razloge zbog kojih idemo na izbore, rekli ste da su dva najveća uspeha vlade početak pregovora sa Briselom, odnosno sa Evropskom unijom i otvaranje dijaloga sa privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji. Da krenemo od ovih pregovora. Koliko očekujete da traju i kakvi će da budu? Trajaće. I ne zanosim se time da ću biti predsjednik kad budemo u Evropskoj uniji. Daj Bože. Mislim da će trajati duže i neka traju. Naravno, ispunjavat ćemo sve bez zadrške. Sve ono što je potpuno normalno i što možemo i što čini naše društvo i boljim i pravednijim i pravičnijim i što otvara šanse da se u Srbiji bolje živi, da se mnogo više ljudi zaposle nego što je danas zaposleno, ali mi ćemo imati teških pitanja koja treba rešavati sa Evropskom unijom, za koja ja mislim da mi još nismo spremni. I zbog toga... Koja je tu konkretno pitanje mislite? Pa mi moramo da se potpuno otvorimo za uvoz poljoprivrednih proizvoda. Naš seljak ne može da izdrži takvu konkurenciju. Mi ne dajemo toliko subvencija našem proizvođaču hrane koliko to može da učini bilo koja država u Evropskoj uniji. Mislim da je to posao za ministra poljoprivrede. Ja nisam imao vremena čak ni da se upoznam sa ministrom. Ja sa profesorom Ševarlićem sam sarađivao veoma konkretno i jasno na tu temu, ali sa ministrom nisam stigao da razgovaram, zato što čini mi se da može se desiti da budemo preplavljeni hranom lošije kvaliteta od one koju mi proizvodimo, ali zato mnogo jeftinija. To je jedna stvar na koju treba mnogo obratiti pažnju. Druga stvar je vlasništvo nad zemljom. Treća stvar je naše slobodno tržišta koja će nam se zatvoriti članstvom u Evropskoj uniji, tu prvenstveno mislim na tržište Ruske federacije. Mislim da ćemo biti prinuđeni, kao što i sada činimo neke potaze po sporazumu o pridruživanju koji nisu baš previše, ne liče na nas, a moramo da ih vučemo. Naprimjer, Evropska unija uvede sankcije Iranu i Belorusiji i mi zemljama s kojima smo u prijateljskim odnosima, koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije, automatski uvodimo istu vrstu sankcija zato što pratimo Evropsku uniju u tim sankcijama. Pa ponekad će nekom našem prijatelju da se učini da smo se promenili, da mi sada vodimo drugačiju politiku. Znači, imat ćemo mi dosta toga što treba da se rešava. Daniel Srb, predsjednik Hrvatske stranke prava, ultranacionalističke, izjavio je da Hrvatska treba da napravi pakao Srbiji od ovih pregovora, odnosno da isporučuje zahteve koje ona nikako neće moći da ispunjava. Kako reagujete na takve izjave? Pa dobro, hajde da razgovaramo o zvaničnoj hrvatskoj politici. Pravaši mi nisu baš i mislim da nema Srbina koji će na to da se obaziri, jer tu nema ništa dobro. Ali, vi znate da mi imamo tužbu i kontratužbu za
počinjeni. 3. marta sledi rasprava u Hagu. Tako je. I mi smo, o tome sam razgovarao sa evropskim zvaničnicima i svi se slažu u mojoj oceni, u Srbiji politička situacija i budućnost političkih stranaka uopšte ne zavisi od toga hoćemo li odustati od te tužbe ili ne. U Hrvatskoj je drugačije. U Hrvatskoj je stvorena takva politička klima da, čini mi se, najbolji predsjednik za odnose sa Srbijom, gospodin Josipović, i možda i najbolja vlada za odnose sa Srbijom, se ne usuđuju da povuku jedan tako dobar potez kojim bismo jedni i drugi odustali, jer mi smo odmah spremni. A ovo vam izgleda kao da vi tražite alibi za svoje hrvatske kolege, znači koji uporno ne odustaju od tužbe. To nije alibi. Znate, ako bi meni neko rekao, ja tebe razumijem, ti ne smeš zbog mišljenja Srbije da uradiš dobar potez, onda ja nisam dobar predsjednik. Kako može da Srbija misli nešto drugačije od mene, a ja hoću dobar potez? Kako može Srbija koja je glasala za mene da se ne slaže sa mnom u potezima o kojima sam govorio? Srbija koja me poznaje toliko godina. Dakle, mi smo sada, sudbina tog spora je u stvari zatočenik, mi smo zatočenici loše političke klime u Hrvatskoj. I sad čega se dosetili? Da nam postave uslov da im otkrijemo masovne grobnice u Srbiji u kojima su sahranjeni Hrvati. Pa kao da mi nismo mogli bar 15 uslova da postavimo. Pa da kažemo, otkrite nam masovne grobnice u kojima su sahranjeni Srbi, pa vratite svu srpsku imovinu, stanarska prava, dajte nam penzije da regulišemo konačno i sva prava iz penzija, apsolutnu bezbednost. Znači, ne sme više niko da bude napadnut 2 godine ko se vrati, a mi smo rekli, hajde da to uradimo jedni sa drugima otvoreno, zato. I to sam rekao i gospodinu Josipoviću. U Srbiji kad se ljudi posvađaju oko međe i odu na sud, oni više ne govore između sebe. Srbija i Hrvatska razvijaju najbolje moguće odnose. Nikada takve odnose nismo imali. A hoćemo da se tužimo za genocid. Pa gde to? Koga da ubedimo mi da smo prijatelji? Koga da ubedimo da to mi samo glumimo da se tužimo? Ili glumimo prijateljstvo, ili glumimo da se tužimo. Šta mogu da očekujem? A šta ako oboje budemo osuđeni? Dobro, pravni stručnjaci kažu da nijedna od tužbi nema skoro nikakve izglede za uspeh. Pa da vam ne kažem da su mi to rekli u Hrvatskoj ljudi koji su pisali tužbu. Naprimjer, gospodin Josipović. Ali je to zvanična politika Hrvatske i gotovo, svi stoje iza nje. I oni koji znaju da tu nisu ništa napisali. Jer besmisleno to, tako nešto je besmisleno. Ali gotovo, zategli su, pokušavaju da uvedu ćirilicu. Ne mogu. Mi ih previše i ne prozivamo zbog toga. Ja znam kakve su to muke. Treba tamo ubediti ljude da treba da žive mirno sa Srbijom. Ja samo kažem, dođite u Srbiju. Gospodin Josipović je bio u Srbiji. Bio u Tavankutu. Bio je u selu u kome žive i Bunjevci i oni koji sebe nazivaju Hrvatima. Video kako oni žive u Srbiji. Oni imaju primedbe, imaju probleme, poneki udžbenik. Imaju svoj jezik, imaju televiziju. Ali niko ih ne dira. Žive potpuno mirno. Učestvuju u političkom životu. U Narodnoj skupštini su predstavljeni zato što su osvojili izbore. Nije niko ništa garantova, nego su učestvovali po prirodnom pragu. U Hrvatskoj to nije moguće. Znači... Dobro, i u Hrvatskoj postoji zagarantovana mesta za srpsku manjinu. Nisam ja baš siguran da je to dobro rešenje, zagarantovana mesta. I onda se potuku. Bolje je bilo da naprave jednu... Predsjednik Josipović je čak tražio zagarantovana mesta i za Hrvate i u Srbiji. Ali dobro, mislim da je ovaj naš sistem za manjine najliberalniji mogući. Ja mislim, znate, kad razgovaram sa ljudima, recimo iz Sjedinjenih Američkih Država, pa imaju neku primedbu na ostvarivanje manjinskih prava. I onda tu, ja pitam, izvinite, kako se zovu ljudi koji žive u Americi? Oni kažu Amerikanci. Pa znate da tamo ima Srba, Italijana, Nemaca, Francuza, pa da kaže, ali oni su Amerikanci. Hajde kad bih ja pripadniku neke manjine u Srbiji rekao da je Srbijanac ili Srbin. To je bila revolucija. Ovo je naše bogatstvo, što svako može da se izjasni kako hoće. Vi nemate nacionalne manjine. Vi nemate kolektivna prava. Vi nemate političke liste pripadnika nacionalnih manjina. Vi nemate ni prirodni prag, ni garantovana mesta. Vi imate Amerikance. I rešili ste sve probleme. Ovo je naše bogatstvo i mi to rešamo bolje od bilo koga u svetu. Kad smo kod toga kako rešavati takva pitanja, Srbija je u mnogome unapredila odnose sa Crnom Gorom.
Međutim, ono što Crna Gora čini mi se da nema baš zvanična Crna Gora sluha za neke zahteve, pre svega srpskog naroda. Pre 2 dana vaša savjetnica u Bijelom Polju na Svetosavskom skupu iznijela je zahtev da Srbi dobiju, da srpski narod bude definisan ustavom. Je li došlo vreme da srpski narod može to da očekuje u Crnoj Gori? Mislim da je to trebalo, Crna Gora je trebalo tako i da nastane. Ne možete vi da sprečite jednu državu u nastajanju iz vojskom, da sprečite da se odcepi, ili to smo pokušali sa Slovenijom i sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom. Nije išlo, očigledno, i sa Crnom Gorom smo se mirno razišli, nije trebalo, ali gotovo je, ta država postoji. I sami smo krivi za to, mi smo prihvatili uslove referendumske koje valjda nigde nikada u svetu, posebno u jednoj maloj državi u kojoj se sve kontroliše, ne bi prihvatio. Ali dobro, eto, mislim da je tada oni koji su bili na vlasti bili su ubeđeni da je to nemoguće. Jer kažu 70% ljudi govori srpskim jezikom, 60% srpska prava, okreni, obrni, ode Crna Gora. I onda se srpski narod našao kao na vetromašini. Nikada se nije složio sa tim odcepljenjem. Govorite naravno o srpskom narodu u Crnoj Gori. U Crnoj Gori. Da, srpski narod u Crnoj Gori. Nikad se s tim nije složio. Pa nismo se ni mi složili, to je realnost. Ja se neću složiti do kraja života. Ali se ponašam kao da je to jedan fakat protiv koga ja ne mogu ništa. Vi možete kao predsjednik Republike da se borite za prava građana srpske nacionalnosti u Crnoj Gori. To imam pravo i o tome razgovaram intenzivno i sa predstavnicima Srba i sa predstavnicima vlasti u Crnoj Gori. Vi treba da znate da je mnogo Srba u drugim političkim strankama, ne samo u Novoj srpskoj demokratiji. U SMP-u je najveći broj Srba je u SMP-u. Nekad je bilo i u DPS-u mnogo Srba. Dobro, onda se razdvojili i ide drugačije. Ja ne mogu da razumem zašto bi srpski narod bio neprekidno u opoziciji. I to govorim političarima koji predvode srpski narod. Hajde da nađemo modus da vi budete na vlasti. Je li to podrazumeva koaliciju sa Đukanovićem? A šta bi falilo ako su spremni jedni i drugi? Pa to bi smirilo Crnu Goru. S tim da ustavna rešenja moraju da budu popravljena. Srpski narod mora da postoji ustav u Crnoj Gori. Pa nije moguće da ga nema. Nije moguće, zato što je to atak. I mnogi se osjećaju nesigurno, odlaze iz Crne Gore, smanjuje se broj ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, ako su u duši Srbi. Ali kad proteknu decenije ili vekovi, ko zna šta bi bilo. Zbog toga, ja sam svojevremeno predlagao političarima koji vode Srbe da prihvate status nacionalne manjine, da bi ostvarivali sva prava. Oni su rekli, mi to nećemo, mi smo narod. Ja sam rekao, slažem se, kako vi želite, to će Srbija da zastupa. Ne mislite da Crnogorac ili Srbi iz Crne Gore negde prihvati da je manjina? To je... A dobro, ja imam ovde prilike da srećem ljude koji za sebe kažu da su Crnogorci i ne kažu da su Srbi. Imam prilike da sretnem ljude... Imaju sva prava u Srbiji. Naravno da imam. Sretnem ljude koji kažu da su Crnogorci, ali su Srbi. Sretnem ljude koji kažu da su isključivo Srbi. To je ta podeljenost Crne Gore i znate, odavno sam prestao da ljude ubeđujem da su nešto što oni tvrde da nisu. Gotovo je to. Znaju ljudi koleno, znaju poreklo, znaju da kad bi išli po svojoj istoriji, da bi došli do tog srpstva, ne samo Crnogorci, oni koji sebe nazivaju Crnogorcima, nego i mnogi drugi, ali što da ih ja na to podsjećam? Ni mene niko ne podsjeća na moje pretke i ja to nosim. Da ste vi u Crnoj Gori rekli da imate poreklo iz Crne Gore, što je tamo mnoge iznenadilo. Ali da pređemo na drugu stvar, rekli ste da je drugi veliki uspeh to otvaranje dijaloga sa institucijama Prištine, zvanične Prištine. Ono što je novo ovih dana je ponovo podgrevanje inicijative, ovoga puta dolazi iz Evropskog parlamenta od socijaldemokratske grupacije, da Ivica Dačić, Hašim Tači i Catherine Ashton budu kandidovani za Nobelovu nagradu za mir. Vi ste, kad je to prvi put pomenuto, prilično oštro reagovali. Jeste li promenili mišljenje? Pa nisam, zašto bih promenio mišljenje, ali nije to tema. Ja sam samo iznao svoj stav o tome i mislim da treba da imam stav o tome. Mislite da je uopšte ovo realno? Ma ne interesuje me. Znate, kad pogledam ko je sve dobio, realno je. I kakve su mu zasluge pod znakom navoda za srpski narod, realno je. Ali ako bi posle svega ovoga što smo započeli sa privremenim institucijama u Prištini, ako bi se došlo do rešenja
koje bi bilo prihvatljivo za sve, pa mislim da tu neko treba da dobije Nobelovu nagradu. I evo, prihvatam da to odmah da to bude Ivica Dačić. Ali mi smo ni na pola puta nismo. I znate, ja sam optuživan od strane Demokratske stranke da nemam rešenje za Kosovo i Metohiju. Ja sam 2 godine pre izbora znao koje rešenje predlaže Boris Tadić. I on je mene pitao da li bih ja podržao to rešenje kao predstavnik opozicije. Ja sam rekao, izađi u javnost, ja ću odmah da podržim to. Nikada nije izašao u javnost, ali je mene izazivao da ja sa tim njegovim rešenjem izađem u javnost. Možda je sumnjao vašu iskrenost da ćete ga zaista podržati? Ne, nije, zato što je to svojevrstan sukob sa Evropskom unijom, kao što i jeste sada. I onda sam ja kao svoju obavezu shvatio da kao predsjednik Republike konačno utičem na to da taj problem bude rešen. Ja sam pri sastavljanju vlade pitao Ivicu Dačića da li on u funkciji predsjednika vlade prihvata da predvodi naše pregovore. Nisam mogao više da podnesem da činovnici putuju u Brisel i da nam otuda donose ceduljice po kojima se ponaša srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ili Srbija u celini. On je rekao da hoće. Ja sam uradio platformu koja je revidovana u vladi, jer nije bila je, ja mislim, bila je to što bi napala Evropska unija. Prilike, naravno, sa mojim idejama, urađeno kako treba, ali nije bio moment, mi smo ispustili pravo vreme, možda i pre te 2 godine kad je trebalo da bude obelodanjeno, možda i pre 5 ili 10 godina, nije bilo pravo vreme za takvo rešenje. Ja sam rekao, dobro, vidite, postoji crveni flomaster, umešajte mi se u tu platformu crvenom bojom da vidim šta. I mi smo se na kraju krajeva složili i to rešenje koje je otišlo pred Narodnu skupštinu i koje je, po kome se sada na zahtev Narodne skupštine ponašaju naši pregovarači, to je sasvim dobro. Mi tu imamo tešku situaciju. Na pregovore Albanci dolaze kao predstavnici suverene zemlje, a mi dolazimo kao zemlja koja pregovara sa svojom pokrajinom. Mi nemamo podršku pregovarača Evropske unije, niti velikog broja zemalja članica Ujedinjenih nacija za svoj stav da ta država ne postoji. Nema ni Kosovo i kako su se samoproklamovali država Kosovo, nema većinu, niti ima u Savetu bezbednosti prohodnost da tu državu proglasi Ujedinjene nacije. Znači, možda jednog dana, ako nastave pritisci nekih zemalja na druge, možda i dobiju većinu u Generalnoj skupštini. I možda mogu da se pojave kao posmatrači negde. Mi na to ne možemo da utičemo. Ja neprekidno svim našim prijateljima u svetu pišem i objašnjavam dokle se stiglo u pregovorima, objašnjavam da to nije priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije, pošto imam dovoljno indicija da neke države koje forsiraju nezavisnost Kosova i Metohije, na primjer Turska, obaveštavaju te iste zemlje da smo mi prihvatili nezavisnost i da to sad samo treba sprovesti i da bi bilo jako dobro da i oni priznaju što pre nezavisnost kako bi to lakše bilo sprovedeno. Dakle, to je jako teška pozicija i za ono ko tamo pregovara. I vi vidite sada, već 2 puta smo se rastali u Briselu bez dogovora. A na svu sreću ni Tači nije prihvatao ono što je ponudila Evropska unija, tako da nije svaka krivica svaljena na nas i mi smo mogli da otpočnemo pregovore sa Evropskom unijom, ali sada ćemo na svakom pitanju da lomimo tu nezavisnost Kosova i Metohije. I sve ono što smo uradili do sada, bez obzira na priče pojedinih ljudi, ali zaista sporadične priče u Srbiji, sve je bilo očuvanje još uvek tog opšteg stava i statusa Kosova kao pokrajine koje bi trebalo dati suštinsku autonomiju u okviru Srbije. Na kraju krajeva to je i stav iz rezolucije 1244. Ali ako se u jednom momentu pojave zahtevi tipa obavezujući međudržavni ugovor, kako će onda Srbija ponašati? Pa Srbija mora unapred da kaže, ja to govorim, pretpostavljam da to govore svi koji se sreću sa svojim kolegama iz inostranstva. Srbija međudržavni ugovor sa Kosovom ne može da potpiše. Može da potpisuje sporazume i oni mogu da budu obavezujući, ali međudržavni ne mogu.
i Srbija ne može To da je prizna. taj crveni flomaster koji vi pominjete. To je to što ne može da se desi u Srbiji, odnosno ako bi građani Srbije odlučili drugačije, onda ja nisam na mestu koje mi pripada, onda ja ne razumem ni građane Srbije, niti interese Srbije, onda bih se naravno sklonio. Teška srca, znam da bih učinio i dobru stvar da sam ostao, ali znate, kad osjetite da vas ne slede, da vaša politika nije prijemčiva većini, onda treba da proverite tu svoju politiku ili da se sklonite. Predsjednik Republike kreira i spoljnu politiku. Vi volite da se pohvalite da ste popravili odnose sa najmoćnijim zemljama na svetu. Međutim, ono što je zanimljivo da u Vašingtonu i u Pekingu nemamo ambasadora. Da u značajnim evropskim prestonicama u Berlinu, Parizu nemamo ambasadora. Zbog čega? Ja ne kreiram spoljnu politiku. Ja u tome učestvujem. Vlada vodi politiku. Ali predsjednik Republike... Ja predstavljam zemlju u Srbiji i inostranstvu i to je to odlučujuće čime kažete da se hvalim. Ja samo iznosim činjenice. Obično sam mnogo država u svetu, ni u jednoj nisam naišao ni na prekor, a kamoli na neprijateljski ton. To su bile države koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije, koje nisu, i države koje investiraju u Srbiju, one koje ne investiraju. To su bile ogromne države. Obično sam mnogo država kojima je socijalistička Jugoslavija pomagala dok su bile siromašne. Danas su mnogo bogati i danas ne zaboravljaju pomoć koju Jugoslavija pružala i danas tu svoju ljubav i simpatije prebacuju na Srbiju. I znaju da je Srbija bila glavna u svemu tome. Ja sam na samitu Afričkog jedinstva u Adis Abebi prošle godine stajao pored Mugabea i Zume. Onda me Zuma pogledao i rekao: vi ste predsjednik Srbije. Ja kažem: jesam. Jeste vi novi Tito? Ja sam rekao: trudit ću se. Zato što je to ime Tito u Africi nešto što Srbiji može mnogo da pomogne. Ja se nikad nisam slagao sa unutrašnjom politikom Josipa Broza, ali sam u jednoj kampanji rekao da bih volio da vodim spoljnu politiku kao Josip Broz i doživao prekore i od svoje tadašnje stranke, ali ja mislim da nam to sada mnogo pomaže i u Latinskoj Americi, i u Africi, i u Aziji. I da je... U Africi ostao možda još samo Mugabe iz tog vremena koji lično zna Tita, ali kad biste vi samo znali koliko je današnjih vođa afričkih zemalja koji pominju Tita. Nisu to ljudi koji su ga možda poznavali, ali su ljudi koji vrlo dobro znaju da cene ono što je nekada neko učinio za njih. Samo da se vratim na ovo pitanje za ambasadora. Zbog čega nema ambasadora u te 4 tako bitne zemlje? Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova, je imao svoje objašnjenje koje je posle demantovao. Šta vi kažete? Da, čitao sam to objašnjenje. Ja vrlo često razgovaram sa gospodinom Mrkićem o tome. Mi smo na putu da uskoro imamo ambasadora u Nemačkoj. Mi smo na putu da odredimo ambasadora u Vašingtonu. Vidjet ćemo i za Kinu, mislim da ćemo imati vrlo brzo. Meni je neprijatno kad razgovaram sa tim ljudima. Ja sam bio u zvaničnoj posjeti Kini. A koje je vaše objašnjenje? Kako vi građanima sad objasnite? Je li moguće da mi nemamo dovoljno kvalitetnih ljudi za tako bitne pozicije? Moram da vam kažem da se u Ministarstvu spoljnih poslova desila havarija. Dolaskom DOS-a na vlast sklonjeni su karijerni diplomate, dovedeni su ljudi koji su bilo kada bilo koju reč lošu o Miloševiću, o Socijalističkoj partiji Srbije napisali, ili pohvalu novom režimu u vreme dok je bio u opoziciji, ili pohvalu državama koje su tada bile od velikog uticaja na našu politiku. I to je bilo jedno razdoblje u kome su nestale diplomate, a došli novinari, pisci, nemam ništa protiv njih, ali neobučeni za taj posao. A potom je došlo jedno još lošije vreme u kome smo imali šatl diplomatiju. Samo predsjednik Republike i ministar spoljnih poslova su vodili svu našu diplomatiju, ambasadori se ni za šta nisu pitali. Čak nekada nisu ni znali kad im dolazi ministar. Nova vlada je prihvatila stav i ministar Mrkić to izvanredno sprovodi, da mi moramo da imamo diplomate od karijere. Ja dajem akreditive, primam akreditive ambasadora koji dolaze kad dođe do smene vlasti u nekoj državi. I niko od njih ne kaže ja pripadam ovoj političkoj stranci koja je pobedila. Ne, on kaže gde je pre toga bio
diplomata, u kojim zemljama. Kad odlazi, on kaže da odlazi u ministarstvo, ne ide u političku stranku. Dakle, nama to treba i mi imamo taj diskontinuitet. Zbog toga intenzivno radi Diplomatska akademija, zbog toga mnogo mladih ljudi nalazi privremeni posao u Ministarstvu spoljnih poslova, da bi oni koji o tome vode računa i vode brigu uspeli da pronađu one koji će moći da predstavljaju Srbiju. Zbog toga imamo i nešto starije diplomate trenutno. Mi nemamo mladi karijerni diplomata, to tek treba da stvaramo, ali dobro je što svi imaju ljubav prema Srbiji. Niko nije partijski ostrašćen u Ministarstvu spoljnih poslova. Ministar ne isteruje s posla pripadnike drugih političkih stranaka i mislim da ćemo mi vrlo brzo, samo ako ova vlada ili nova vlada bude imala mir da radi u kontinuitetu, mi ćemo vrlo brzo imati respektabilno Ministarstvo spoljnih poslova. Kada već govorimo o spoljnoj politici, danas je u Moskovskoj Izvesti izašao članak ruskog politikologa Olega Bondarenka, gdje je vrlo zanimljivog naslova, gdje kaže da Tomislav Nikolić nije Viktor Januković. Odnosno, on vas, vjerojatno ste čitali taj članak, on vas naziva garantom ruskih interesa na Balkanu. A ja sam već rekao da sam garant interesa svih država koje su bilo šta i bilo kada uložile u Srbiju ili svih poslodavaca, investitora, fondova, banaka koje su bilo kada bilo šta uložile u Srbiju. Dakle, ja ne znam, tragedija ovo što se dešava u Ukrajini. Ja to ne bih poželao nikome. Svedoci su mi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine da sam u Turskoj razgovarao o situaciji u Siriji sa predsjednikom Turske i onda je on izrekao mnogo loših reči o sirijskom rukovodstvu, kao što sad neko govori vjerojatno o Janukoviću. Ja sam pitao šta biste vi radili da u Turskoj dođe do takvih situacija. On je rekao to je nemoguće u Turskoj. Posle samo mjesec dana Turska imala teška dešavanja. Možemo li nažalost ikada u Srbiji doći u tu situaciju? Na svu sreću mi nikada više u Srbiji nećemo doći u situaciju da nam se okupe desetine ili stotine hiljada ljudi nezadovoljnih. Vi vidite, na Srbiji se više ne lome interesi istoka i zapada. Lome se u smislu da bi svi želi da ovde budu. Da svi žele da pomognu Srbiji. I nisu to samo priče. Znači, ovde mi nismo nekakva granica na kojoj bi se podelilo istočno i zapadno carstvo. Ukrajina je u teškoj situaciji. Ukrajina je i sama kao zemlja podeljena i samo se bojim da se ovo jednog dana ne završi podelom Ukrajine na istočni i zapadni deo. Po nekima Ukrajina prevelika zemlja da ne bi u njoj imali interesa. Neću u to da se mešam, ali mi je žao kad vidim da danima dolazi do sukoba i da narod gine u svemu tome. Ja sam se sretao sa predsjednikom Janukovićem. Ja znam da opozicija u Ukrajini više neće stati. Dakle, iznali su neke zahteve. Ako oni budu ispunjeni, to je znak slabosti vlade. Vlada uvek ima to razmišljanje kada pokazuje slabost, a kada je demokratična. Dakle, vlada je podnela ostavku. Nije dovoljno. Amnestirat će uhapšene. Nije dovoljno. Traže ostavku predsjednika i to neće biti dovoljno. Vidjet ćete. To je sada jedno stanje iz koga će Ukrajina vrlo teško da se izvuče. Uvučena u to stanje i sada će iz tog stanja. Ako na minus 20 se okupi 100.000 ljudi, pa letos može da bude i 1.000.000. A šta ako... Samo u zapadnom delu Ukrajine, nego da vas ipak vrati na... A šta ako se izabere? Pa nije tačno, Kijev nije u zapadnom delu Ukrajine. Ali šta ako se desi da 100.000 ljudi izađe protiv nove vlasti? Dođu izbori... Pogotovo u istočnom delu Ukrajine. A to znači cepanje države. Nažalost, sad je Ukrajina centar sveta, mi smo bili centar sveta, nažalost, prečesto u istoriji. Ali moram da vam kažem da ovako tragično nije bilo nigde. Ja bih da vas vratim, recimo, ove godine obeležavamo 100 godina Velikog rata. Na 50-godišnjicu Velikog rata, na 50-godišnjicu Sarajevskog atentata, tadašnja država je izdala knjigu Vladimira Dedijera Sarajevo 1914. prvo na engleskom pa na srpskom. Šta današnja država radi? Da li, ne samo čini mi se da ne vidimo takve knjige, takve poduhvate, nego čak i iz Srbije stižu izjave da nas je Gavrilo Princip i njegovi meci da su nas preskupo koštali. Znate, za mene je bila tragedija 1991. godine, posle 5. oktobra, 2001. godine, da. Kada su u Gornjem Milanovcu hteli da ukinu ulicu Gavrila Principa, nova vlast, i rekli su on je bio terorista.
Danas nije takva situacija u Srbiji. Ja, nažalost, evo sada preko vas posljednji apel upućujem, a više ne znam ni kako to. Ja sam zaista molio predsjednika vlade da to pitanje rešavamo na vreme i ranije i nismo ga rešili. Danas možda je i rešeno, ali ja više, ja imam mnogo živaca i nerava, ali ako me neko ne posluša, kad je vreme, posle toga nema vremena. Dakle, vlada je odredila da budem kopredsjedavajući za obeležavanje 100-godišnjice od početka Velikog rata i ja sam od septembra meseca prošle godine počeo da pišem pisma vladi. Da tražim da odredimo program po kome ćemo da se vladamo. Nisu odgovorili, onda sam ja poslao okvir. A kad vidite Ivicu Dačića, mu kažete? Rekao sam, naravno i preko medije i lično. I onda sam okvirni program predložio, tražio sredstva, pošto imam loše iskustva sa Milanskim ediktom, to je pripalo predsjedništvu da vodi, a vlada je određivala novac i onda su mnogi od njih govorili šta mi to dajemo pare, što da dajete pare, evo vodite vi obeležavanje 100 godina Prvog svjetskog rata, ja ću da pomognem gde god bude trebalo. Ja još nisam dobio nikakav odgovor i očigledno da država ima neku država dostojno da obeleži. Država ima neku autocenzuru u vezi toga. Mene raduje to što su u Banja Luci, a potom i u Beogradu sa predsjednikom Dodikom dogovorili zajedničko predsjednikovanje. Ja ne znam šta se tačno dogovorilo. Mene niko nije pitao kako će to da izgleda. Dobio sam poziv od belgijskog kralja, ići ću na obeležavanje. Dobio sam poziv od predsjednika Francuske i to, evo sada otvoreno moram da kažem, ukoliko su moje informacije o tome da je on pozvao i predstavnike vojske Kosova na paradu kojom se obeležava izbijanje rata, ja ću biti u maju u zvaničnoj posjeti Francuskoj, ja ću to reći predsjedniku Francuske da to eliminiše Srbiju iz učestvovanja u tome. Pa kad nas nisu zvali ovolike godine, ne moraju ni sada da nas pozovu. Ali ja sam imao mnogo ideja oko toga, mi to treba dostojno da obeležimo ti ljudi koji su... Juni blizu, hoće li biti toga ili... Evo vidite sad, nažalost, svi će biti zauzeti izborima i kampanjom. Ja neću, mogao sam to da sprovedem. Ja mislim da vlada, pošto ima već neku odluku donetu na tu temu, da je vlasna da me odredi da ponovo da radim to ili da odredi nekog svog predsjednika, prvog potpredsjednika. Ne bih se ljutio, verujte mi, iako je tradicija u svim državama u svetu da predsjednik to, ali pomogao bih koliko god mogu. Mi već pripremamo u Vojno-istorijskom muzeju jednu izložbu. Mi se dogovaramo i sa predstavnicima saveznika u jednoj zajedničkoj proslavi, ali ja nažalost ne mogu više ništa da garantujem. Mi imamo mnogo mladih ljudi koji umiju da naprave i te interaktivne i multimedijalne postavke. Mi smo mislili da napravimo, od Beograda napravimo predstavnicu sveta, jer je to srpska vojska iz Prvog svjetskog rata zaslužila. Ali evo tako to ide, kao da nije previše interesovalo neke od nas, možda čekaju 1918. kad je proslavljena pobjeda. Mi smo u taj rat... Vi ste predsjednik, vi možete da odlučite. Ja mogu mnogo toga i ne mogu sve. I nisam od onih predsjednika koji kažu da mogu sve i koji onda pozovu i kažu ja hoću da uradim sve. Ja razumem kolika odgovornost. Nadam se ćete ovo bar moći. To nije mnogo za vas. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste gostovali na Radio Televiziji Srbije. Hvala na poziv. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnju. Laku noć.